ndabasuhuje mbifurije ibihe byiza mwese bahisemo gukurikira Izuba News TV. Turi hano ngo tubaramize inkongoro ifutse kuri uru n'urubuga rukugezaho amakuru yose yo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Ugiye kuyakugezaho nitwa Claude Hategekimana, niyemeje kubabwira ibyo mukwiriye kuba mwumva. Ubu mbazaniye andi makuru mashya avuga ku mirwano iri kubica bigacika hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya Congo FARDC gifatanyije n'ingabo z'u Burundi, ingabo za SADC. Iyi mirwano ikaba iri kubera muri teritwari ya Masisi, aho ndi bukugezaho uko imirwano ihagaze mu gace ka Mweso, ubundi tunyarukire nuko byifashe muri teritwari ya Nyiragongo. Aha kandi turaza kugaruka ku yandi makuru mashya agaragaza imyiteguro y'ingabo z'u Burundi zirimo mu rwego rwo kwitegura guhangana n'iza RDF cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda mu gihe byaba bibaye ngombwa. Rwongeye kwambikana hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC muri teritwari ya Masisi. Kuri iyi nshuro imirwano ikaba yabyutse ibarizwa mu gace ka Mweso, aha naho ni muri teritwari ya Masisi. Amakuru aturuka muri teritwari ya Masisi avuga ko guhera mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 22 Mutarama 2024 mu gace ka Mweso habyukiye imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi ba M23 n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC. Iri huriro rya FARDC ryari rimenyerewe umutwe wa Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi n'abacancuro b'abazungu baturutse mu bihugu bya Romania, Bulgaria n'ahandi, ariko kuri iyi nshuro hiyongereyeho n'ingabo zoherejwe n'umuryango wa SADC by'umwihariko zaturutse mu gihugu cya Tanzania, Afurika y'Epfo na Malawi. Ubu bose bakaba bahanganye bikomeye n'intare za Sarambwe cyangwa abarwanyi ba M23 muri teritwari ya Masisi. Agace ka Mweso gasanzwe kari mu bugenzuzi bwa M23 nyuma yo kukambura FARDC, ingabo z'u Burundi, FDLR na Wazalendo mu kuboza umwaka ushize wa 2023. Kuri ubu nyuma yo kubona ubufasha bw'ingabo za SADC, FARDC ikaba yongeye kuhagaba ibitero igerageza kureba uko yahirukana abarwanyi ba M23 ikongera kuhagenzura. Gusa amakuru aturuka hari kubera imirwano avuga ko abarwanyi ba M23 bakomeje kubera ibamba ingabo za FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi n'ingabo za SADC, ndetse ko uyu mutwe wa M23 watangiye no kubasubiza inyuma, dore ko aribo bari batangije ibi bitero. Aya makuru kandi yanemejwe na Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23 mu bya politika, binyujije ku rubuga rwa X. Muri ubu butumwa Lawrence Kanyuka akaba yatangaje ko FARDC nabo bafatanyije bazindutse bagaba ibitero ku barwanyi ba M23 mu gace ka Mweso n'inkengero zako, yongeraho ko intego yabo ari ukwica abaturage no kwangiza ibyabo. Ku rundi ruhande Lawrence Kanyuka yakomeje avuga ko M23 ikomeje kwirwanaho mu buryo bwa kinyamwuga. FARDC itangije ibi bitero byo ku butaka nyuma yaho yari imaze iminsi ikoresha tekinike za bombardement yifashishije indege z'intambara zirimo drone zo mu bwoko bwa CH4 yaguze mu Bushinwa n'izindi ndege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 na Sukhoi 24 yaguze mu gihugu cy'u Burusiya. Ibi FARDC nabo bafatanyije bakaba barabikoraga nyuma yo kunanirwa kurwanya M23 ikoresheje abasirikare bo ku butaka, ariko kuri inshuro FARDC ikaba yongeye kugaba ibi bitero byo ku butaka nyuma yaho ingabo za SADC zemeye ku mugaragaro ko zigiye gutangira gufatanya n'iki gisirikare cya Congo guhasha umutwe wa M23 mu nama iheruka guhuza ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya Congo n'ubuyobozi bw'ingabo za SADC mu mpera z'icyumweru gishize. Ndetse ubu ingabo za SADC zikaba zitangiye gushira imbaraga nyinshi muri iyi ntambara nk'inararibonye mu rugamba rwifashisha ikoranabuhanga, dore ko muri iyi minsi FARDC kwifashisha intwaro zikoreshwa n'ikoranabuhanga harimo n'izo drone zo mu bwoko bwa CH4 yaguze mu gihugu cy'Ubushinwa. Ntabwo ari muri teritwari ya Masisi gusa, kuko kuri uyu wa mbere indi mirwano yazindutse ibera muri teritwari ya Nyiragongo mu duce turimo Kanyamahoro na Buhumba, hafi y'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ari wo Goma. Amakuru aturuka muri teritwari ya Nyiragongo yanemejwe n'ibinyamakuru bikorera mu mujyi wa Goma avuga ko abarwanyi ba M23 aribo bagabye ibi bitero ku ngabo za leta FARDC ziri kumwe na Wazalendo hamwe n'abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR n'izindi ngabo za SADC zamaze gushinga ibirindiro hano muri teritwari ya Nyiragongo. M23 ikaba ishaka gukuraho icyugazi itejwe n'iri huriro ry'ingabo zishyigikiye igisirikare cya Congo FARDC. Andi makuru aturuka muri teritwari ya Nyiragongo avuga ko iyi mirwano ikarishye, aho buri ruhande rwakoze ku barwanyi barwo n'intwaro zikomeye. Imirwano ikomeye ikaba yabereye mu mayira ya Kanyamahoro na Buhumba, ibice byegereye muri parike ya Virunga. Reka duhite tunyarukira ku makuru mashya avuga uko igisirikare cy'u Burundi cyatangiye kugaragaza ibimenyetso by'uko kiri mu myiteguro y'intambara n'u Rwanda nyuma yaho umutwe wa Red Tabara ugabye ibitero muri icyo gihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye agahita avuga ko ari u Rwanda rutera inkunga uwo mutwe. Inyuma yaho nari nakugejejeho inkuru ivuga uko ubuyobozi bw'ingabo z'u Burundi bumaze iminsi buri kohereza abasirikare benshi ku mupaka w'u Rwanda guhera ku wa mbere wo ku cyumweru gishize, ubwo hashize icyumweru cyose ibikorwa bitangiye. Andi makuru mashya nuko ibi bikorwa bikomeje gufata indi ntera aho igisirikare cy'u Burundi cyongeye kohereza izindi ngabo kuri iyi mipaka ziza zihasanga izindi zihamaze iminsi nk'uko nabikubwiye mu nkuru y'ubushize. Amakuru mashya nkuzaniye aturuka muri komine Mabaye avuga ko mu rukerera rwo kuri uyu 22 Mutarama 2024 igisirikare cy'u Burundi cyajyanye intwaro nyinshi ziremereye ndetse n'abandi basirikare benshi mu ishyamba rya Kibira.
Izi ntwaro kandi ngo zigiye kwiyongera kuza ari zimaze iminsi zijyanywe mu ishyamba rya Kibira nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye afashe icyemezo cyo gufunga imipaka ihuza Burundi n'u Rwanda. Ni mu gihe abantu batandukanye barimo n'abarundi ku mbuga nkoranyambaga banenga imigirire n'imikorere ya Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu bibazo by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, bavuga ko uburyo arimo kwitwara bigaragaza neza ko guha icyerekezo igihugu cye byamunaniye, ndetse ngo bakaba yarahisemo gushakira ibibazo aho bitarashinja u Rwanda kuba ikibazo ku mutekano w'u Burundi. Nyuma y'ijambo rya Perezida Ndayishimiye yigamba gufasha urubyiruko gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, abasesenguzi mu by'umutekano bagaragaje ko kuba igisirikare cy'u Burundi gikomeje kurunda intwaro n'abasirikare hafi y'umupaka w'u Rwanda byerekana ko Burundi burimo kwitegura intambara ku Rwanda, kandi ko ikigaragara ari uko uyu mugambi Perezida Evariste Ndayishimiye awufatanyije na Perezida Tshisekedi babanye neza muri ibi bihe. Ni mu gihe ku mbuga nkoranyambaga z'abanyekongo hamaze iminsi handikwa ko Perezida Tshisekedi naza kuba arangije kurahira ashobora guhita atangira gutegura gahunda yo gutera u Rwanda nk'uko yabisezeranyije abanyekongo mu gihe cyo kwiyamamaza. Mu mvugo za Felix Tshisekedi zitandukanye mu gihe cyo kwiyamamaza yagiye yumvikana avuga ko namara kurahira azahita atangira intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ibi kandi bikaba byaragiye bishimangirwa n'abajyanama be batandukanye. Ubu abantu bakaba bibaza niba koko azakora ibyo yasezeranyije abaturage b'abanyekongo namara kurahira agahita ashoza intambara ku Rwanda. Umusesenguzi mu by'umutekano akaba n'umwe mu banyekongo avuga ko ibyo Tshisekedi yavuze mu kwiyamamaza abiha amahirwe 50% kuba yabikora, cyangwa akisubiraho kuko abona ko igihe kigeze cyo gutekereza neza ku byateza imbere Kongo kurenza gushyira imbere intambara. Ariko uyu musesenguzi agaragaza impungenge z'uko Perezida Tshisekedi adashobora kubasha gufata icyemezo cyateza imbere Kongo atisunze Perezida w'u Burundi, agakomeza avuga ko ashingiye ku mibanire ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'iya Tshisekedi uko imeze kuri ubu bigaragara neza ko intambara ku Rwanda ishoboka, ngo dore ko n'u Burundi butangiye kurunda ibikoresho bya gisirikare byinshi hafi y'imbibi zabo n'u Rwanda, nko muri komine ya Mabanyi ugana mu ishyamba rya Kibira, akemeza ko intambara Tshisekedi yavuze ashobora gushoza ku Rwanda koko ishoboka. Amashyirahamwe atandukanye akora ubushakashatsi ku by'umutekano muri Afurika avuga ko Tshisekedi namara kurahira bafite ibimenyetso bifatika ko agahe gato k'iyi manda ye ya kabiri azagaharira ibikorwa bya gisirikare kurenza ibindi, iko binasobanura ko yashoza intambara ku Rwanda. Dusubiye gato mu Burundi nuko mu gitondo cyo kuri wa 21 Mutarama 2024 muri quartier ya gatandatu muri zone Ngagara mu majyaruguru y'umurwa mukuru w'ubucuruzi Bujumbura habyutse hagoswe n'abasirikare bitwaje imbunda nyinshi, aho inzira zose zisohoka zinjira aho hantu zari zicunzwe n'abasirikare, mu gihe abapolisi bari mu ngo barimo gusaka ako gace karimo inzu zigera kuri 600. Aya makuru aravuga ko abantu batari bake biganje mu rubyiruko bamaje gutabwa muri yombi. Abapolisi bavuganye n'ikinyamakuru SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru bagaragaje ko intego y'iki gikorwa ari ugushakisha imbunda zihishe kandi zitunzwe mu buryo butemewe n'abaturage bo muri ako gace ndetse n'ibiyobyabwenge. Gusa abapolisi bo ntibigeze batangaza amakuru ku byo baba bafatiye muri ako gace. Urubyiruko n'abakozi benshi bo mu ngo bafashwe bajyanwa muri kasho ya polisi yo mu muhanda mu murwa mukuru w'ubukungu Bujumbura. Ni mu gihe andi makuru aturuka mu gipolisi cy'u Burundi avuga ko bafashwe bazarekurwa nyuma yo kwishyura amande y'amafaranga agera ku 20,000 y'amarundi. Nk'uko abaturage babitangaza, nk'inzego z'umutekano hano mu Burundi zahinduye iki gikorwa cy'umukwabu nk'uburyo bwo gukusanya amafaranga zitwaje impamvu z'umutekano. Aya makuru avuga ko abantu benshi batawe muri yombi bahatiwe kwishyura n'abapolisi amafaranga ari hagati y'5,000 n'10 kugira ngo batajyanwa muri za kasho. Mwakoze gusoma ku nkongoro y'amakuru narimbazaniye, nitwa Claude Hategekimana. Dusubire mu makuru yacu y'ubutaha.